Ni apa yang saya achieve, alhamdulillah bersama dengan Maxon Realty. Because saya tahu 60% adalah orang baru. At least lah, bila awak jadi property agent, awak berani untuk ada impian nak jadi apa property agent. Because saya capai benda ni asbab jadi property agent je. Dan benda ni saya capai dalam Maxon. Some of you mungkin dah survey lah macam-macam agensi dekat Malaysia kan. Tapi saya bagi tahu setakat ni, kena berapik juga. Setakat ni lah, Maxon one of the best agency di Malaysia. In term of system, in term of training, in term of culture. Dekat luar sana, macam-macam agent nak join Maxon. Tapi dia orang kata, one of the best dalam Maxon adalah culture. Betul tak kan? Culture, program, everything, sekarang ni Maxon the best. Dan saya pun, agensi pertama saya dalam Maxon sampai sekarang masih lagi dekat Maxon. Because of setakat ni, apa yang Maxon promise, Maxon bagi. Walaupun ni bukan BOP, tapi saya kena cerita because of I'm proud be part of Maxonian. Okay, next. Alright, so tahun lepas saya achieve untuk top project, dapat free trip ke Japan, end of this year, dapat pergi Japan percuma, Maxon bayar. Dan Car Bonanza juga, setahun kereta saya Maxon bayar. Lepas tu pula parent incentive. Parent saya akan dapat insentif selama setahun, bulan-bulan, daripada bulan 1 sampai 12.